ama spend in chi video ve zo si na bon sawin ka jana salam kain pin tuni video a hi ke ma thamingam po mate in phone Kinemaster apps kan ja ding hilaya chu apt watermark remove de ham na to hi chi watermark he chi Kinemaster watermark hi apt remove de ham ti chu tuni video a kan setting hin app hyong le chi panau hitin to hi chi Kinemaster chi amu thaina mo to hi video ni beta export kan bolen na I want to show you the difference. Watermark video to watermark lopen video kan rat sading hi na. To hi pp yong la chi video hi la in export bolo hitin. To chi normal export ka boding hi na ji cho watermark yong la ko ka sa point chi video a he. To ni la pan hin chi video hi export bolo hitin. To hilapan I share button and challenge export here na. In this video I export kani boss a here to hi cho hi remove kang changai. Otherwise I will get confused I think. Tun hilapan a hin export bolo lehen. I will say blah blah blah. Export with watermark. 3, 2, 1, go! To chi video I can export hita and and if I play this video, play with VLC. Come on, dude, so slow. To hi namu ta chuna chunga he watermark ma hin make with Kinemaster kiti hin to body hi le ipti remove the harm ipti remove the harm ti ko chu hin thu tam se loven ki pan payo hitin chi ja chu to hi body hi piam ti le audio a hi chi dio audio an chi ting la chun la hi different chona music access SFX access atiu la recording song ma chuna la na ki koi the hin to I body che la music access I chi dio to music access I chi sai wa cho la hi achung hi ka bel chun chi loi bo ti ro hi gift ka ti ro ka pa la hi me la chun hi music atiu la sound effect atiu la Muzerk kiti ahian. Ilahin patita invelation. Use any of this track and Kinemaster watermark will be removed on your YouTube. See this. And to chi video ina muchai ten lehen. Anu ya chi music pen hi koi o hitan na. To body che hi le in just sangai bo ma bongven export I body hi export bolo hite and also will make it very low quality. Loite ho ka advice no na che ya le chi music ki watermark la on ding bowen jang in lam evang in YouTube channel in bang jang in aji so you cannot monetize in because of this music evang atoi watermark la on the box ya I bought here. So I'm going to say agree and continue. 20 video hi YouTube min share pepe o hiten na YouTube ma share ko tiang la chun che an sai pepe chana YouTube ma chi video na uploading a hele private na recording atin la YouTube ma pa na achom bia to chi video ek upload sai ten la hen watermark chu ipti su radam ti I heta wen na to he computer la load dio computer la pa na chu ka YouTube channel lai load ke dio hila chu ipti hi video chu ikat deu han ti chu banai cha kan setting hi na app hyong le ala loi te ho to hi PCI lu na wa hi tain to I po du che ya le the YouTube channel wen load wen lang channel my channel in load wen lang hi chi ka YouTube channel alui pa hi en to I po du che ya le customize channel a hi lu deu
customer channel apa nahi video manager lai edit kite wa hian na video manager lai lu ting ola chen ta tun helai edit bolen lang watermark ki remove lo am ki chu ta hi proving converting a hi en aji chu midang on ne het khil mai theo hi to chi video hi elai watermark ki remove a hi ta na to chi video e ko YouTube channel ka za tha hi en iam khata chi audio pen in la no ma he le enhancement a hin lo in lang elapana hi trimming on about he en na ipp yong lai ta chu watermark ki remove the hi en loi te ho tunia ka senyom chu ya le gan thaina zong in event ating la bite sedam sumle pa jong nei povin computer jong patata in nei povin camera jong nei povin format chu tu lai new sin choi hi na ipp yong la kaloi ho ka ti khonum na chu ya le video editing lang na thunum na thanu a hi le please don't give up tu ni video kabor hi nang ho requesting ju ya ichi Kinemaster tutorial kan bola hi aji chu atam zone phone apan apps na jangven to hi ichi how to remove watermark ke ti hi ichi nang ho ding in useful ding in wang ka gialen yam kata chi video hi useful a hi le ka YouTube video in comment board ven chi hei comment also ata hello ham ating le min aphat chompi he aphat chompi lo ham ti chu comment apa na hi feedback ki veji hi na ichi ja chi video hi useful na problem solve a le feedback hin pi ven lam ating le ipp on le lo ti ga ki pa he jingen ka video na ve ven ating on le chi video hi chen in chai tan ten thu ki se nang le baror hindi hi